gonna know best subject na computer. You will be a competent genius. Hallelujah. Then you can go back to your masturana. Kau keren ada ni gifts di bawah kata kau kita. Now tamu tu juga kita bertanya di sini deh. Bukan dia bertanya kau man in the presence. Oh, hallelujah. Belakang in the presence. The gift and automatic na. Hallelujah. Kita bertanya di sini yang tapi na automatic na in His presence. Hallelujah. Turang abis nak bukan lebu na. Kita bertanya di sini deh. Dai moni rokobi, moni lebeti, moni bosok kita tangke. Benda moni ngana lagi, benda moni ngana bawa benda menaka, benda moni ngana benda ver, benda moni ngana tokai. Isai ke moni ngana moni mula, isai ke moni ngana moni ganga, isai ke moni ngana moni dina, isai ke moni ngana kalau kau kawa, isai ke moni ngana kalau beramana, isai ke moni ngana kalau berakon muitake. Hallelujah, kita mengenai masuk sebenarnya tadi. Kemudian Yesus ni orang bulan dina doronga. Amen, amen, hallelujah. Ilang satu kumain na soli na kapitali ni singa dai. Kota lagi tu kumain na musingana na mandrali na kapitali ni singa di kuwa may tambor buwan na kalong. Sila tu kumain na worship team na share. Hallelujah, thank you Lord. Thank you for the precious blood that was shed. Thank you for that we've been redeemed. Thank you for purchasing us, Lord God, your children. That we become your children, Lord God. Help us to hunger for your righteousness and thirst, Lord God, for your presence and your word, Lord God. Standing before you are your people, giving back an act of praise and thanksgiving and worship to you, O God. May the offerings before you right now, Lord God, be pleasing and a sweet aroma unto thee. Acceptable in thy sight, Lord God. Bless every seed that is given today, every tithe, the offer, Lord God. Those that will pledge for the AGM, Lord God. You note and see all the tithes that are given. Multiply every seed back to each and every one individually, Lord God, 100-fold in this season, God.
as we move forward. Father, we thank you for this beautiful day. We thank you for your word. We thank you for your servant there before the word today, Lord God. It'll go with power and accuracy, Lord God, today, bringing deliverance, healing, and salvation for those that are watching by live stream across America and other parts of the world, oh God. Prepare their hearts to receive your word today. And we thank you, Father, for these things, and we thank you for the praise and worship. We ask that you continue to a fresh anointing over their lives, Lord God, as you prepare for the AGM next week, oh God. Bring everything in order, for you're a God of order, Lord God. Concerning the food that's prepared, Lord God. Concerning also, Lord God, everything that is to be done. The praise and worship, the preaching of your word, oh God. We leave it in your hands, for you're a God of order. You bring everything in order, Lord God, that your name be lifted up. We speak, Lord God, that your name be glorified, your name be exalted. For you are only true and living God, the only source that we need, Lord God. There is no other God. You're the Alpha and the Omega, the first and the last. You're from everlasting to everlasting, a kingdom that has no end, oh God. We just thank you, we praise you, Lord God. We bless your holy and worthy name, and we give you praise and honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord.
pagi ni akan berita. Teman-teman kita buat tinggal letak di. Haleluya. Kau saat kita mari wah. Ini kami nak cerita. Itu pun kita terkas. Habis kita cerita teman-teman kita kita boleh sosok. Ini kami nak di sini. Praise the Lord. Belum nak bikin ni. Itu toka. Remudo kalau terangan kini dia. Praise the Lord. Satu mana keluar satu tokan kaki. Baso so tokan terangan keluar kami nak dia. Haleluya. Kita buat bikin. Kesakit kita bagi waktu tu pada juga balik keluar. Yang sini. Sini mula kita kita bagi rekan. Dan itu mai bito mana itu mai bikin. So satu sudah itu kan otomatis bito kalau itu mai bikin. Praise the Lord. Haleluya. Kita bagi so cuma tu berna wekanda. Dan itu mana kita tu mai bikin matawa. Praise the Lord. Kita bagi ni nombor itu terangasi tertolak ke boleh dulu waktu. Akan berhenti dalam noa. Akan bikin menalin lutu. Dan nombor ni sosok lutu. Nombor ni matu pada. Dan itu worldwide Assemblies of God in Newark, California. Orang bulat tu kan bikin ni nanti boleh turun macam Yesus. Ini bambu tu ni boleh bilang bambu tu bikin tu tu macam mana? Bikin tu begitu tu mai Japani. Berkata lagi tu bikin tu mai Malaysia. Wakil bikin tu baru tu mai Sister Sisi. Tu baru tu mai Australia. Tu mana orang sesuatu terlalu Sister Sisi. Tu boleh bilang tu bikin mai tu mai tiada. Jadi sahaja bambu tu kan bikin ni. Kira-kira ni baru tu mai nak bikin lagi. Saya nak dapat tu orang satu mai Minnesota. Tertalan ada praise the Lord pastor ada. Tu boleh nak sama bambu tu mai ni wah. Ada single kosing boleh dapat cale. Bambu tu mai baru lagi bambu tu mai bikin ni. Ada single orang tu cuma songatan. Kata lagi bikin ni orang satu. Bikin tu orang tu mai Sinai. Praise the Lord. Bikin tu mai Iran bagi mai Iraq Afghanistan. Bikin tu mai Marshall Islands. Papua New Guinea, kemudian orang tu mai Solomoni, kemudian tu mai Vanuatu, kemudian asal tu kau mau fiti, kemudian sama orang tu mai kemudian, haleluya, kalau ni perlu tu orang ni wah, dia rasa kaki tertenang kasih sama orang tu mai kemudian, demi masuk, demi tali bola malang, sota mai kemudian, enak kami nak jadi, saya nak kita mungkin kita bagian rumah terseret, haleluya, kita orang nak kami itu kita sini, kami demi brother, demi sini tua, kami demi brother lain tua, nanti Naomi mati waru kaki demi di model di gila, oh sabi sawe, praise the Lord, oh sejauh, mata kaki demi Sister Gloria, mata kaki demi Putih, kaki demi Sister Mary, praise the Lord, haleluya, mata kaki demi Sister Lu, kaki demi puni-puni lagi, masuk suci, kaki demi Sister Luciana, kaki demi Sister Lo, kaki demi Sister Semelia, kaki demi worship team, praise the Lord, dulu datang semua, kaki demi Sister ini, praise the Lord, dari kita masuk itu orang terlibat dalam apa, praise the Lord, haleluya, sama bimbingan saya lihat untuk kami itu mata kami melamet, praise the Lord, saya itu ni kalau saya soal ini, saya itu merah orang mual kelama itu, praise the Lord, damai melamet itu mana keluh, enak kami sini tidak, saya nak mungkin tempat nama tu boleh tertawa ini apa kaki dari sini, kaki dari dua, kaki dari yang ada tukana atau sakit tu kaki, enak dari mana tu nama Yesus, saya nak mungkin tempat bagi Sister Melis, praise the Lord, belum datang itu apa yang saya tidak, praise the Lord, pas hari waktu itu kau sorry itu pada satu film, praise the Lord, kita akan lomba lagi batu, kita sini lomba lagi, kita satu lomba lagi ini, praise the Lord, lomba benda kita bagi benda dari mana tu nama Yesus, enak kami bina di sini nentai, sana baru tu benda nama Mesir, praise the Lord. Iro pasal sarbu nana begitu main sini dan sama baru tergamai membelam, orang kena sacrifice orang orang, anak kena baru itu mana bi kami boleh terus di keluh. Praise the Lord, it's not about us, it's about God and His kingdom. Praise the Lord. Di baru tu mana orang orang nak share di intai, dua kali tiga puluh tambah lagi tu bibi mumai wasya ngap kali kali kami kan simpan ni rasa musya, tu adalah tu rasa musya. Usah tu berarti terang rasa musya. Kimpal minta 20 tahun putra kami baru tu. Apa kau bahasa Inggeris tu detail buku. Praise the Lord. Dalam awal bila kita tu sikit intai sabar, mesti kita gitu orang share. Kalau kita nak bikin anak kolos wasya itu, tidak rasul ketul. Kalau menikmati kontak tapi tu kira money institusi. Rasul share tu, kalau tu bibi orang tiga puluh tahun. Obe wasya nak bikin
Ini baru tu menang garab, tu kita bibi tu matang. Saya kita berorang. Praise the Lord. Baru lagi kita tu nak keluar, nak tahu tanah kau. Itu tu orang kita tinggi nengona Kolose itu tinggi rasul betul. Nak kakek ngau ni nak kau. Mungkin kalau besar menepuni lu ni tu. Praise the Lord. Kakek ngau nak kau. Nak kau, ene lomu dina tu. Praise the Lord. Ene kau sini baru bertemu dengan seranggo. Kita mau terlebih kerana bina malu minggu, bukan dulu kita tu pun keluar. Tapi kakek adalah yang nak buat itu, sampai anak singa lorai, ini singa. Obetul lebih kenal, betul betul keluar. Kakek adalah besar kau, meninggal besar, menepuni luni. Tata berdikat, semai asyikkan, nak keluar dan ada di rumah. Praise the Lord. Ini tu nak kita tunggu. Mereka kena ni sabing kerana itu buat aturan, aturan buat keluar. Praise the Lord. Kakek apa kabar? Ibu segera kabar cukup vital, segera kabar turun matang bos. Siapa turun nesa? Ibu tak kabar cukup mana? Praise the Lord. Anda nak mau tu betul. Suara besar. Saya tak mau apa orang. Ibu mau balik lagi nak. Yo santi. Praise the Lord. Kakek apa orang? Siapa anda demikian tu itu dah. Apa mau tadi keluar? Bila kata memang demikian lagi. Betul sih. Nampak nggak? Siapa yang tapi tu bermuda. Siapa yang dibawang kacang kami bila cikgu bolong. Praise the Lord. Kakek apa kabar? Walk in anything you do with all your heart. Yang lu betul tu. Praise the Lord. Makanya sahabat itu di sini lu mula, lu mau bergerak. Lakau betul mana keluar. Tentu mana kita dengar. Walk as if you were walking for the Lord. Masa kata itu mana keluar. Praise the Lord. Not for human masters. Nanti kita bolong kau terakhir malam nak kalau sama sentuh. Lepas masalah tak tinggi nombor. Nabi relationship wana servant, we gonna know master. Praise the Lord. Ia servant bawa berubah. Hari nggak memang ngomong sangkau bin muai. Ya kita di sini tu bayar bin dah lah. Serta pasang nggak mau lebih bin muai. Praise the Lord. Betul cuma ke. Orang master go. Gaya muai kau ya sisa. Ia nak kau cuma bawa nak keluar. Praise the Lord. Betul coba. Not for human masters. Praise the Lord. Saya minta tahu. Saya bertolong mata bos. Saya bertolong eksekutif dah. Ia betul kau tu bawa nak keluar. Praise the Lord. Kemo balik, namun boleh menalumuti, namun boleh na, ena seruni. Kalau tak, ni kilat tu nak keluar. Ibu sini tak kamu musuhan. Praise the Lord. It's not for show. We are here to glorify God. Praise the Lord. Mata ni korang itu wasai tiri betul sungkan tu apa tu? Whether therefore he eat or drink or whatsoever he do all for the glory of God. Praise the Lord. Karena sere, meke, pengerami, don't do itu mengapa? Sadar mutiwa. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Kalau begitu kaki nak keluar. Ini akan bilang kita. Cara baru berlalu serbi kita. Baru terkenal lu. Bakal mau tadi begini nak keluar di dalam. Nak waktu itu serbi ada. Sana kayak malah tu menjadi terkadang kasih. Mana kami masuk lagi. Untuk mata serbi. Ini akan bisa. Jangan terlalu susul buat keluar. Ini akan bilang kita.
Hallelujah, glory. Maka.
Doa ngai koto mena wade. Ena mwana tuna kotis. Yali kina na eluma. Yali kina na dendre. Yali kina na rawa. Ena bubuile. Na bubu mwana mwana tuna kotis. Oh, hallelujah. Blessed. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Kalau saya mau nak kata menjana tik patu, kira menjana tulah ke. Hallelujah. Nah, waktu so kamu nak keluar rumah. This is amazing. Hallelujah. Sampai tu melabet yang akan musir. Oh, hallelujah. Blessed be the name.
doing all of this right. Una da butu bikanda, lekimni bikanda. Better than most lagi na mata sere go sa kayo tu na mata sere dito. Hallelujah. Una tini mota una no una butu bikando. Ondo na toro toka. Dona na no besure de natura mo chiso de choni. Kaya kita kwa kwa ndo na sabi munu. Yes. Lago mai yau mai munu. Kaya kana tini mota kana natura mo chiso. Não digo na mundo mais que na qual é na realidade que tem na veio o de mai out of your innermost being out of your belly shall flow rivers into the blood of living water. Na mula sinaya na tabu bula banga tabu kwa dino na kaya dino na mailana serkina. En dan tabi mai, na veio o de wani pula. Me so tabi kina, pula karamada. So tabi kina na pula maboa. So tabi kina na bata taro. Pula, era do lau dulu na tama do lau dulu ma. E o ataque de tukina, e o wani ngani non da leda. Natura Jesus. Não da nossa so. Rivers of anointing will flow. Rivers of blessing will flow. Rivers of life will flow. You are just an instrument for God. Whether that would go, surely would go, but not like one like that. We're not going to be kind of now. If someone can watch it, don't be there. Now to him, meaning God the Father, who is able to do immeasurably more than what we ask or imagine. According to the power that is at work within you, the Daniel Tabuki Eluni, to him be the glory. In the church, and in Christ Jesus, through our generations, forever and ever. Amen. Video and put to the YouTube and put to the internet, people will be blessed beyond your imagination. So we come in the heavy hand and do my mind. They share what the kid they do. And if I have done the code, I don't know the code. To him be glory. In the church, forever and ever. Amen. Generation after generation, my money, the baby came on the throne. That is the God that we serve. Hallelujah. Yes. We don't have the money. One money. Somebody kill me. And then I'm asking. But I don't think he killed me. They were told to do it. Hallelujah. Hallelujah. No, kill the truth. Like kill the world. We kill the truth. You don't talk about the money. Hallelujah. Talk about the money. Aku nak beli bos bakal bertagi rumah yang dua. Bos bakal bertagi rumah yang sere. Bos bakal nanti untuk menakirin kiri. Bos bakal bertagi rumah yang na sound. Hallelujah, hallelujah. Kaki yang ada sini pun ada. Ada banyak cara kalau.
Awal proper na. Ya sasa cuma nanggal tunda untuk lansiar nabi bagi. Berarti lebih tu mundur saya. Kalau Allah mundur dengan nama kita sintang, dia dosen saya. Anyway, haleluya. Kata dosa, kata dosa juga. Rogar rogai juga lebih fude. Dia usaha mata lain di bosku. Usaha kiri kemudau kina nandau iring-iring. Waktu kita nandau lansiar tanah. Rasul Allah di bosku. Ena tani rogai. Kita rasa lima kali lebih kini. Ya, sandok dengan mata lain dengan dia. Kita lucu dan lucu dan lima manual. Yang bambal yang bernual sahaja dia kemudian dia rasa. Ena di bosku gom ya tapi manual mati. Otiasa dengan cara membuli. Tenda tiga tua veti. Nessa sulit tudo kalau buli buat, mas eu vou estar lucu dengan professor dan dokter. Dokter Elkrep Agora eu cuma buat Berkeley. Angkasini buli tu mana. Umur mana AGTS mai Springfield mana seminari kia. Sama eu agora lucu buat Berkeley. Ela mai tak buli cuci no for 2 hours. Orang kata akhirnya direkod tadi, pasal penggunaan ni, mereka direkod tadi na buligo, kerana mereka kata di negara sini ya, macam direkod. Kata saya nasi itu na buli, mereka ni dari buli tektunga, tektunga bukan orang, mereka ni mereka ni menggunakan untuk kos kesinta di mana spread the word of God. Ya saya cuma soal kena menggunakan media. Waktu kita local business meeting and 12:30 to 2:30, mungkin sama macam kita business meeting, nak kakek sama pakai tu sungai lagi ayat, nak kana waktu kita pindah lagi tu apa, macam sama urut sekali itu nampak, dan Singapura rawai kiri ni, mana tangan bikin ni youth, ni tiga mundo, ni kakak ni tiga mundo, berkata, lain kita lupa nak kakek. Sini lelah nak kena sana. Rabana kalau kita bitu nama ni lotu na youth, enggak mereka dalam lotu na kau yang warna kalau, Macam tu ni lotu ni dalam kena warna banglo, sasama ni betul kata orang dengan operator, kena ujian lotu ni koroi, kena praktik tu orang yang gini wo, kena dua orang track, kena kau yang kena jawab kabil. Walau kalau sambal lagi kita lewat pun, cenderung kalau sambal mesti guru itu, ada kemudian mana sama dengan sekarang, kuning dona kaya, nak kau sakit cuma, orang bisa berikan orang yang dua sarana masuk, yang dapat orang cuma orang dona masuk satu lo, dona itu, sini jangan sana sini jam, yang mana dia itu ni, betul istri dia, wife night. Anyway, dari luar kita dia, Rasulullah mengalami sorot dengan ini kata apa pun just everything. Amen. Ya, membela terkait dengan itu, luar dari kita kami turun, isu itu macam ini, kita tulis semua. Masuk waktu waktu kita tu. Nak kena doktor angga menolong dius sini nonton dius. Nonton kelas membela na kanim bose. Sacing guru begini ni. Besok saya kira muli mengajar baru lagi orang. Bela ni dia nak ni bosang dah nak boleh. Mereka pun di dalam kaya. Mereka pun di dalam. So, waktu mai Hawaii itu satu tu nak cuma nak tu kau tu nak masuk seger tu mai. Orang mereka itu cuma ni nanti tu tahu, mungkin muli nanti tu mai kami pindah ke Batu Ciko, dan conference workshop sah umur ini conference nasa weekend, ni orang tak bisa tak nak keluar weekend orang itu sah. Amen. Bercuma ni dorong pun oleh kami sini dai, anu bikaya kali lagi Ciko, praise the Lord. Anu bulu cuma kena Torah dan baru nak kena. Kami nak suci ni nanti kita na A na B na C na D na A plus betul. A plus ya. Besok. Ini komunikasi kita sedang kembali. Ya.
very certain. Some kind of thing to not. Praise the Lord. No, I go beyond doing in the car. That's not every group of around. I don't know to get it to, but every word God. Every part of the kingdom of God. Kami nono tunano vingo tudo. Wala lang kaya mo. Doon na tudo mo dapat kaya doon na sa hallelujah. Ugari tuni may tabi kana lai. Brother Tora, also some of you know we na we brother Sini, or we na we kemundo na we kemina masere, or we na we brother Tora, or we na we sister Kitty. Naka. Amin na we sister. Doon na mo sa so. Practice taking home. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Okay, don't know the weekend of the seven, not the weekend of one to know better than now. Amen. For the 2 months, so I come with you. I come with you. Come on, let me quiet. And they come to sing it. The weekend of the seven. Yes, Lord. Doctor, tell me weekend of the sing cow. Doctor, weekend of the let's God be the glory. God be the glory. Sing hallelujah. Hallelujah.
wana plastic. Ana uno kakila karani warna bortelana. Warna bortelana ya ni bigarabi. Ana warna bortelana mai go. Sino ko sa Suntaki. Kalau nama saya juga sama juga. Biasa expire dulu juga. Kalau expire dulu tu sama dengan lebih Suntaki. Kalau buat saya bersama mereka tu saya cincin nama teman kawan. Satu pun bisa kembali susun. Ya, saya kena menunggu misalnya kena susun. Misalnya orang kena buat keluar. Kena sih saya. Sana baru tengah na. Iyo, may kumulungo. Omong naman ay bosa na daw chumay ke. Kaya rin ba tayo tangan na siya. Nung nagsarawang dito ay Bicol City, may daw na ba ang tangan na walas may go, kung isa po walas may binaksa. Sa sinigman na ito, nagwala kita. Kaya sinigman na hindi. Sinigman na may real ko na katang mo kaya may ba tayo ito na kaya may ba tayo suci na quality. Questo poi finito comunicare si usa sono Amen. Mami sa kita lang naman ni Sarah Ochoa. Mami bawa binata katulong naman yung kukunik din naman kami nang daw ni Bembuli kimam na kambul nga. Kami ni Chobo siya ni Bayala siya naman ni Tigitiga Bu siya naman ni Lava kami ni Tomati kami Timbu Koso kami ni Nagulisa Lebu Bagay Dila sa kami maram na nakloni kami okaditu na naman ni Tibutuba Dere Miki mami sama ibang buhay kami sama yung kami ni Omoto kami ni kinandam ni Jisu Wakang boleh kami ni na yaya ni bigarabi mo na cordless mic na ko Kami sahabat wakang boleh kami ni Chowa ni na Reda Maruroya tanto mata na ko mena bagay na taki na bumuli na muli karang na ko ito nono to bagay na taki na ko yo mena nono kina na bulu muti ni alumni na yalo tamu bagay na taki ni bunal bagay na taki na primo sulati bagay na taki na langa sel na ko mena nono bagay yaw sa nono ni bulu muti kina nono ni bulu bagay kina nono ni bulu bakalo na taki mena Terakhir temata merna sebeko ira bisuki merna kaya kemuni kena lebih cisu ira keda bakaya dua ko konina wasa bayira ko di bakaya ta kena ya di pinggir ko awal yung sana ko na kena tingteg mai na wala kena mai bakaya ta ki awal na ko na labo ko di baro ta mai na lumuni mai puli kina na ko am sa suka kina bikimi na bako ni na lagi na lumuni ngacho Sahabat kemor itu na yaya ni, rindu lagi mo, korlas mai mo, na beli coba temana, kena lagi. Imen bulu bilang cumika dah orang tua, naka, kena bulu cumika. Ini dosa nak kiri kau menunggu dasar mai, pasal semua depan tu. Ini orang kami semua itu aku berkata dengan Tuhan. Amen. Amen. Praise the Lord. God is here this morning. Nikalo etiko bata ki kenda na mataka ni kwa. Kile na tuda ya bata todo. Osikila na kalkula dulu na mataka ni kwa. Siya nikila na dapat sa tabutuna ng mga namo. Osena talenga ni kila nadaba osate ubena no yakateko kaungi teo na kalu na unduri na uteke buni kwa tulo para no tamata mera tuda kina ala veta abandona linganda dan rebi ko ya na unduri to just call him one more time with reverence close our eyes one more time let's call upon him one more time call upon him one more time kavivi ko talimanda Kami nabi nakatagi ka. Hallelujah. Kurang naman na venti ko. Kimami nang daw ng ribig kini. Kimami nang daw ba kami nabi nakatagi ka. Sa mga manang raking mula kimami tiwagi. Sa
Semani bada wana mika kema mila udhuru nakalo ni satiko na mataganiko nanda ni visedeki nanda ni vitubi navuni kantina nanda ni viva ademui na yalo ni patulewe na vano ni viva wadhataki alifa na omega na ibahate vivu ni bahata otu tamani ngau na tau mundu nanda ni viva ademui na tui ni sautu onikendo tui kavana ngukalo setareki o mesake o apeteni koe na lobo mbuka waka onia somota na musivila yone na ona koto kina watani ala na nomi tamata se kemo ni nakalo turama oni se tigo tiunga oni se tira tiunga se langi langi tiunga na eda muni se kaukawa tiunga oni se vevere tiunga na nomi na ona se tau mundu na nomi se rau e to toka na mukalo na mataka binani kuwa na wale na nomi santigo na nomi bosa wale na bosa njini sana mekema kena ni nomi mula toku wale kamata mula sweep every soul so Dharamaka na biya lokere na matani kuwa hallelujah hallelujah I come against every stubborn heart in Jesus name I come against every stony heart in Jesus name I release obedience in the house of God this morning I release humility this morning in Jesus name in the mighty name of Jesus thank you for your empowerment thank you for your faith thank you for the seed of faith oh God thank you for his lives oh God Progo dina tigo mai na inumu sabsaba Rena matani kwa kima mi bakila tigo na matani kwa Na nani tawa ni tigo na kima mi manuwa Ni musoti kimai Ni mukikimai Yeah.
Hallelujah. Hallelujah. And from the book of Genesis chapter 18 this morning. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So the out na tahu na ku, reda watan wakati ibu na kia na wasen dua. Na wakati ibu sitin kawal. So the Acts, Genesis chapter 18 this morning. Praise the Lord. Te una tikina yono. Amen. Liga batamana ngapi kia oke bawa bawa tamkin untuk kosa sawi lima menayani asala bawa tolo kilo mani balela da kibisera ko eprama asaka ya mokusarawa mubaro ta ke tolo mibaro marai roka munatuka katabuna iso da keki asa vivi ko eprama kinangeli ni pulo makau kakota mandolo lubi pulo makau sama no munaliwa na kabina kasule kwa ndoro asa kusarawa ko ya mibaro ta na lana tikineriwa ato akaba saibi ko ser na watimu saka ko ko rida satiko mai vale tuno tinetini saka ko ko au lesu bapendi na mai beiko me bakana ngena na kena na karela ena tuana lubela tangane ko ser na watimu asa roda ko ser na katumba ni vale la sa tuma nda kuna na ngilosi arosa ngase roro ko para makisera sabunga nombre baki sa mundu bisera na ibala bala baka lewa tine tinkaru asandele loko sera kakaya nusanga simai for amaro beka kanisanga sitalana no turana tinkatolu asakaya be parama kochewa adawa sandele kina kusera kabaka au basu ba endina beka ko yao nusanga simai entombe na ka sandele be choba au lesu mai biko na noma salukudi me bakana kena noma ia enagaitua nalubela tangani osera bermuto sono mundeleso na matabre ko o na wala tamata dikalu katangasi no kan matani ko no bubu tantal na matabosi banu tuna ngwan ni ko wai ni ro disere tuna na tutu kapo na tutu buna na matabre na ni ko me mo wasera na be kai bitu na lo na tura na buni so so lo Wabalo shelo stale na wana walo wa isawo te mama ya maikina na lomo de baloto se dezo na mai au da besa to mai moria au na datu na maso praise the Lord amen datu na maso kita dalo sa molia no lulu prewe sa letaya otinga ko moni maso praise the Lord oyao ran se yula ni mana mana no praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tunajibu mananga ni baru tubo. Sakila ada masulaka. Ibu ke mananga. Mereka mananga na ada masulaka mananga. Ke maus tu orang ni lus sambil itu lalu turang. Pray for obedience. Pray for the obedience to be released in the church. There's so much of disobedience. Also, yes, turang benar wale. Singa tahu sarong ada ni tu ke bola tamat ni kelo. That obedience is better than sacrifice. Kakek kita nak kamu tu boleh tim ada sacrifice. Ya nak talera orang awak ni rombi ni baharau ni kalau okey bibi tu kembali. Oti, tapi nama tadi saya tahu sahut. Laut weke. Nak kena bahamal belum tadi nonton bulan, tapi betul kita minta masuk buat yang angkai romah. And there was a hope to the message last week. Praise the Lord. There's hope for the church. Ni hope provide. Kwana Roma that you want to do ni vosa wana matani kwa. Au vamo tanabuni alo ni kalo ni bita ni tutungo. Kina nomo kule na matabu nene kwa no mai tukuna. Si luta Roma ni hope na matani kwa entuali na kai ndre ti ubona kalo. God reminds me that there's a sickness going on into the church. Not only New Hope, it's all over the church in the world today, in the last days. It's the absence of humility. Sayali, we come in the form of godliness. We put the best to come and worship our God. But deep inside our heart, there's no humility. Humility is absence.
Biba na mitiko na matani ko na tamata ni kalo. Na kakene na enda menda kaba. Menda kaba buana kalo. Menda kaba ni kaba buana tamata. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Roma. Auto basa mataka sana. God is actually working in a mysterious way. I never ever planned this trip. How many times I've got to tell this? I didn't plan. I didn't even tend to put in my mind that this year I'm going to be in the United States of America. She calling like class 3, class 4, auto base na super test mo to muri na to no na len kiwan to le sumay na lugo ya mo ko la ki bitan ko sele mo ko la ki rumbi la ki praise the Lord to rumbi la ki la ngane bi amoy o go mo to na ba ko bi ma ko ma ko so sa re tu ma so na mo na sa sa za vi sa ni to ba le tai o to na ka pando na basi lo to giri isa le do su kana lo to anda una mamaro le suna na mo ni me le su lo to I was at the ready to. So I know I'm going to get the bit. Oirana Nambuna, so Oirana Sotaba, Vikandende, and Maleta and Assemblies of God. I always see them serving. There was tears in their eyes. There are a lot of people, you feel that they cry. You feel that they really, and those are who did do a lot of time. I used to remember, I used to stay like this. Vendo boleh servito per moto, ridi la tunnel satu, laku tu na turun ya lo tapu. Why is it missing in our day? Otaro ni ho na matani kuwa. The absence of humility, sasilia na yalo tokoka, kena yalo ni manda nanuma, nyoke na sama intuaka, ena isero tukalo. Paka na mumiko tale manda na matani kuwa, nyoke na rundaruasu. And the rumbula pakai dama. Dona singa nandaru tu dake, and dona singa nandaru nandaru, and dona singa nandaru na seretiko, and dona singa nandaru nandaru na bulubulu. Keep reminding yourself, church, that we need to remain humble in the eyes of God. Humbly wait there. Submission to authority. We need this one. And I'm going to na mona ni rokomitiko. Sena nonda varolotiko sena nondu na nonda rokomitiko na yo wati with that. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Yes. Praise the Lord. The absence of humility this morning. In Bible Tarana Nobu, Nanobu lesson in a matani kuani, the singing duana car and then they want to yeah, I'll be one of the man and matani ku. Lautu menurut dan itu tu ni roda sila tamu sahaja. Nak kena yada, nak yalo mana. Turbambo na doon sa aktivita, so buwan na kalo. Naya mo sa Ramus ka waro. Kaya matali ko, kaya nalubuti ni kalo. Nintani niyo. Iwira yaki pa marwa. Saka yes, I don't blame. Praise the Lord. I need to remind you who this morning. Get back to your knees. Go back to your altar. Stop putting that stony heart. Break it down into the presence of God. Need Him more than you ever need Him before. Call Him more. Talk to Him more. Praise the Lord. Bakasana na mbasa na ngao bina kameleza na mbula bakaya. Bato batatana batikena no mbasa na bika balu na matabina ni kwa. Bina wale mtura. Thank you Jesus. Na wale na matabina ni kwa. Unakopikenda na mambo lesson. Praise the Lord. Awarati mbibandi takimena. Anything can happen. Praise the Lord. Otia, lauta na posa ni porosa ni kuwa. Bibadi tantal ni kalo ero wata na kakina. Na matabi na ni kuwa kwa tumena mtole sule na matani kuwa. Our God
kasaranga sabot yung goni beiko. You sudah na bola kali kasaranga goni goni. You put it in the hand of God and you see what God will do this one. Yes. Lana talano ani na bisi kumayo. Oh, orang lo si be para mai roboti itigeke. Praise the Lord. Glani do bisi kumayo lo si we be para na. You know the news. Amen. It travels so fast. Amen. Yeah. Na bisi be lo mai ai komeni tudo. E para mana bulana do be kawita to the street, eh? Because you never know you actually karabira tu nani lusi. Kado tu pun, Ila homai tua biar karena juga nampak ni kau unasin honitaka. Praise the Lord, praise the Lord. Itu mereka dah biru dalam hati kau bina tu sista musuh sana. Sa utsakumako. Sa utsakumako sini sudah sana doa. Yo tibo bina sana. Praise the Lord. Bibu kita terang kalau mengatakan itu. Kilani itu yang mari. Whatever you have, always teach yourself Australia. Praise the Lord. So we are we are so blessing to that particular person this morning. Yeah, mataka pinangani ko, talade man na tikina view, mataka ni singa dengai. Praise the Lord. Yeah, tuna bambo ko ala to akago sai be ko senga wati. Asaka ko rei sa ti ko mai bale. Yeah, ni to so mai na vita na nombo. Ni sale tuku ni pram na mo pa tanga ko na tatuniko. E na to na lube mutana. O sea, ko su. Praise the Lord. Dapat tu nak bola tahu. Asandere Lord. That's the kind of love. Praise the Lord. The love of unbelief. Amen. Sa toka mosera au sanga se au sa sena talendra di balweli. Sa seni ba sama ta ka umbulo sera. Ni nakalo metala itu mengo. Kalau mulia na ibi na uto nandra sema kana beka kena. Osikila na mata ni bu. Adaba itu na mata ni singe. I'm bringing a very simple message of faith. Nikalo rawata. Dalam dengan tiga ketul waktu wasaka be para makuchoba adaba sandene kina usera kabaka au baka sudu bagai dina beka koyau usanga simai. Praise the Lord. Dari ni kalau bakai itu kita be irritated at the way Sarah laughed. Amen. Ni sasolia mayo kwa na bosa kena bibandoni daba o bai romo lokina na daba o tauba o takina. What was that unbelief? What was that laugh? Why did Sarah laugh? What are we about? Nothing the kids here. You know what I picked up from them? Our attitude towards the Word of God. So, you keep pushing away. The problem today, as I already mentioned, na kena yale na yangu mulu nikuwa na somo tauko o para ida te pasaka batiko dona lakini mulu bando mulu sa auto mai. We choose our servants. We choose what kind of servants to come to us. Oh yes, favor, blessing. You only hear those kind of, you just want to praise those kind of servants. Ni do sa tono mata takipo. Tono kamo sa simada le mani posa para lo. Come on. Praise the Lord. My life was totally different, totally bad. I thank God my aunties are here this morning. Yes. They're not nani like. But God did. I accept God for it. Come what was Nicolo? I keep standing there. I keep saying, my Quran, Navalu. But let the Sati for a matter in the Mormon woman again. I do a kind of do. The boss of Nicolo. Na yao sawa sawa kabao
sababu ya yalo na yalo sante tiko. Bidana bibana numi na matani kwa nibeli to souleso. Kemu ni todo wana maramu hawa ni tabi tu wana matani. God reminds me of submissive authority. Bula ni waharoromo kibiri na mtuwa tini. That is biblical. Well, I'm not making it up. It's a holy word. It's a holy word. Nita kata kapamaya, dan hari bola kita nak kaki. Hallelujah. Yang kami seret, sangat boleh bina apa? Yang nak kami nak kapal tu kalau seret kau, sama nasa toh apa? Satu toh lagi. Bata mai balik. Yes. Kemani bala tu orang dorang lotap. Kalau humble. Jesus name. Amen. Kapten minta lalu turun usia serangan ini nak kata Nunu maru matani ko. He reminds me of submissive to authority. That goes in the church. Praise the Lord. Nakaloma banana lumuti. Whatever he says. Whatever he says. Whatever he says. Jadi kami matanggal indong kami dah reri bakal tu mebi mantele biblically submit to authority. That's all I know. Kalau tamu nama sedikalo kita mena baru tahu buat mana. Whether you take care rokok worship team, learn to respect the praise worship leader. Gabriel respect the women. Each and every department you should learn. Tuna kalau nambulan ni baik bakar rokok tadi. Baik buat simit na baik orang ni kena baik bakar rokok tadi. Nam dua batang, dalam lagi kena mana saud, enam dua batang. Kena nak kaki ni boleh kita sayang dua batang tu. Nak kaki tu nanti mana kalau orang ni tak kawan, I'm telling you right now. Kalau satu mudahlah tu bagi hope. Ministering through the YouTube, ministering, they listen right now. So sana boleh, minister tu mana ni Australia. Praise the Lord. Tarik gua sangat tu nabi kawalo nak kaya video game. But in the second kau tertanya, menabi bah, Tuhan kita mana nak keluar matanya persona kami nak bawa mina kataki. Praise the Lord. Are we ready to receive the number of people about to come now? Are we ready to open our hearts? Amen. Sesa nanti kau mana mulai ni pare ni kita. Sesa nanti mana mulai ni kakala apa betalia. God I said now Nicolo. Praise the Lord. Praise the Lord. Man, thank you, Jesus. Berapa kita minta kusmana. Berapa kita minta nikah. Oke lagi nanti kalau kita minta nikah. Nah, ulu ni pun mau setawa sama pasangan. Aku kok kita lihat sejarah itu wasina beronalis kanci. But I saw how God intervened. Kemudian orang itu nama tanya besok tak kemana nak warungnya lona. Let's change our attitude towards the Lord. Kemana itu misalnya orang mana lelaki baik tak bisa di school promotion sana, mana misalnya kami mana berbunuh tangan bos itu. Learn to honor His word. Learn to respect the holy word of God. Kemana pun tahu bila tahu lagi, obedience. That is from God. Ni kuasa watu memulai sipi satu ni. Mai raki saheu makaka vida nasa sakure kutakiling yundo rongo dira na lele luto betala notu. Balita ako. Santo memulai. I never see this when I grew up. Praise the Lord. We are living in the last hours. And about how to get on go. Nambulan ni nanumi kenda bate kenda do sudu mai. Nambulan ngani do to kay kenda na lao lagi mai. Ya na banu na ya bakikin. Kenda to na romo to do ni bunan rugo ni bunan mataka pinaka ni. Remind tadi kenda na mata ni wa. Ni
bossa nakalo. Di tukune ndo nakabe pande ta ine kila nakalo. Na attitude sangan material. Na wa. Komana legata ki brother ka sister ka. Worry about it. Let's look at us. Da ba ni ke bikin na mana na ba ka tu. Re na mana na ba bi tu na ka ba lo ko be ya. Me le utale mai tu ranga na be ka ba lo. Me si na ye na be ka ba lo. Praise the Lord. Praise the Lord. Basta mata Yesu tu na ka ni ko. Ibada na no Yesu. Let me tell one story. Praise the Lord. Hallelujah. But so much to share this morning. Tomorrow, I'm in presentation. Praise the Lord. Se to ro le lo di na mo ko na lo tu ro. Praise the Lord. Na lo tu ro na na ki no ka le ki. Santo Penta. To da so pa ti mo ro do mesi. O do bi. Pro ti mo me na ko shi na. To re to ba ko. Praise the Lord. Tani to na man ni la na se ro. O de ni ma se ni ko. To worship. Praise the Lord. Hundreds of souls that come running the day. I want to remind you of something. It's coming here now. Yes. You've got to be ready. You've got to be ready that it's coming. It's coming here. Namun nasa kasi itu kina salah betul ya. Usah tanya mama tu. Usah itu. Roma na nabo sa sabot. Doon si Turana. Ang Allah na siya baya. Ang si Turana kini mo ni baka kanya. The very first day I stepped in Mill Valley. Kuna siya mawado ng mga ni tahan matali semua. Ang ikabi ko yan. Kuna kaya pupunta mesa ito. I shared to them. Di ko memili kaya kuna kamato to crazy road ay marola na siya. Ang mga kaya kaya ma. O misalo yo lansay sayas. To crazy road. Inside me, I started with that burning desire. One day, I will use my power. Now what do you do? One day, may ngomong yan. Laway ni naman na ni Kebo Cesar Tiguira. Na kahit di ko may balat na siya. Naman mo sa buto yung minulil kino sa rin. Kasi sa uriyan ano to. Auray na kina. Isen nito na ka. Entre wana ka. Nung bosan ni Yosemwa nilay-lay. Na kayo ko ba ka naman. Nakaluhiran baka buto ka na talaga. Kala naman takawin na ni Kuwa. Awatao tu na manoya na no nandende lo osera and matakawi na ni Kuwa. The attitude, praise the Lord. Na no the respond, na no the pangaraw ni reina na bosa ni kalo. Amen. Sa dua tunga, sa uting na bosa ni kalo, sa tamay seriani, sa sukay bale. Praise the Lord. Sa awari ta tuwa na tamata. Ninda sa dua tuwa na ka. Ninda sa ta ni kalo. Debo kay ko matatiyaw na kalo na matagi ko. Ni whole church worldwide this morning. Open na kata may pala si matamay na rakiya. Open na kata may pala si dinamay na daw tangina na kaluto. Open na kata may pala si matamay na kabora niya na daw tuwin na mating si raw ni kaluto. When was the last time those tears been falling during the presence of God? When was the last time when you come and sit down? You couldn't hold. Praise the Lord. Rosendi, ikinos around na material. Sa romo tunay, meron tunay meron na may nabilitan. Bukan kita tiwa nak keluar nama tahu nak ni kuah. Bukan kita tiwa nak keluar nama tahu nak ni kuah. Bukan kita tiwa nak keluar nama tahu ni kuah. Nak keluar, rawa ida kama nak kaki. Praise God. I believe we need to be really careful. Amen. How we react towards the word of our God in our lives. Praise the Lord. If God said, is anything too hard for the Lord? Amen. Praise the Lord. Saka ba ito ang na kaya big show ba? Amen. Dapat na nung deso nito na matakanin ko. And really is na dia tinitala mo yan, ano na rumosa na osera, di ko sana wala benitale. Matenga ni kalome be kwa. Impossible. That's the problem. What you feed your mind with, what we feed our heart with. Amen. My dear, you've got, we found cancer in you. It's a drama. It's a cancer. Get our mind transformed
Mwalimu na mwana mekabiko. Msamusi nolu. Musana pena tolu bemo. Mama ndana no rega. Because that is how we label sickness in our days. That's how doctors have been labeling yourself. That's how the world has been labeling sickness. Dalu samule lava. Ne bonen stauzo ko salabe o di kalibari. Oh, has been healed from death. Now, Katerina, by his stripes, we are healed. Dona manela o sheta wana matasere. Sa 6%, 18% yona no mbula mesu le CW. Praise the Lord. Sanda buti. Kero salawa begitu kita dola serbata. Salawa sarani. Suka sarani keke. Dola menit tu mikir orang nani buat ke cukup salawa sarani. Juga untuk boleh matai. Praise the Lord. Senang. Narorong salawa tu mai. Ulu sah, ulu mati. Oka sa tahu. Oka sa bongai. Oka sa bilik sa baru jalan. Praise the Lord. Susah demi. Sahabat tu sah. Sahabat. Dia pakai lolong matalina, lolong baleta sarangaya. Di baru di nota karama, baru di nota reda tuna kaluko, yang matani kuah, yang nota reda tu mengana leng, sahabat naya, nakalungo, betul. Unda mikir matu buising angkel angkel kita nakalu, luma takir na pektora. Take off all the measures you always mention me. Do not oy kusando sibia, nana mubaro takiao. Luma tak immeasurable. Hallelujah, I'm beyond your expectation. I'm beyond your understanding. Hallelujah, thank you, Jesus. Ditabia kita kapan tiba natara ni kalau nota koko batu mata, ena bahaya itu tiba nota bakasama. Ditabia me fika tiba batu, praise the Lord. Ena zero kena nama ena fika batu, ena oba kena nama ena oba, ena bala. Nama kamu tak be like it. But without it, it is impossible to please God. That is the key this morning. Isasema na kwamba sarere saraninda binakati matesa manani kata sampai stage me bona lo saya itu kwamba sarota me bona totolo mati sarota me tomenta no bakasama na lema kango kango se permiso to pele na baba oba monta saya itu mandanga na tabla. I want you to bring back that faith. I want you to get it back. Na mona ni sandoro ti orona ya preso me sacrifice sayo dio tingani fala. Member letangan impul na kalau orang tamat. Oh praise the Lord. Nona mulia na esolia. Etu kuni de bola tambe tobure timona. Liu na tamat de kalau bali unira na tamat de kalau. Osabi ele masuda sarna kalau senyor. Yes, gentlemen of God. Learn to honor them. Learn to obey. Kapala mushtala. Nong terus azure ni kinao ni bende bula. Praise the Lord. Sanda wote kino system. 6% ni mbona sawa. Noi ko do basa mata kana ser do lang. Ando labe kina nakalungo. Trust in the Lord and don't despair. He is a friend so true to you. No matter what your troubles are, Jesus will see you through. You are my strength like no other.
You know, church, na sere, na bunau, na tukuniau, na kada kabigena, maroya. No munau na nitendre, kaya betira may bayad tua. Praise the Lord. Wana kaya vera lawe. Me kapo niya na mona nitendre, daw seni kila na tabi daw nakaba. Na ngonga seni tua na mata sere na mo ay kilatu. Nitendre ulu ni bono so tabar. No one ever know until I shared it to Bakasini last night. Nono sa duro may kiniki. O kasara o lawe na pili para malamena siya. Sa kaya nakalato meron to get that meron. Kita kamo to makita na nakatakin. Praise the Lord. 1, 2, third time they really budget here. Praise the Lord. Sanda ulolong chisu naturana. Elaw na may biyo na po siya in all circumstances. Give thanks to the Lord. Dapat orang menonton itu tahu. Au lagi, au sahaja ke, ila pun sedikit. Sahaja matakan bawa binatang. So dulu kita kami bawa binatang. Namun itu ay bless na bikin anak kita. Namun itu itu orang binatang. Jesus, praise the Lord. Bau lalaman dengan mata. Praise the Lord. Kita pasal tu. Ini takkan ambo para binatang. Just choose to praise Him. Just choose to thank you for everything. I was thanking the Lord here. God was working in His own way, making future. Hallelujah. Hebu na biba halali baleta na biba itabike. Tare tu ya. Dia wara to pesi tagatuna. Yele atela pala ngwe no na tilo na kano. Amen. Bosa aveni mali. Ako kosa na bibusaki. Ako ko basa. Praise the Lord. Kosa matoni maritaka. I never show the world that I'm defeated. What I'm going through, I just prove that I got a bigger God here inside me. I got a great and mighty God. The people in Roman boy Daniel 11:32. The people do know their God shall be strong and do exploits. Ephesians 3:20. Now unto him that is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask of him, according to the power that worketh within us. Ako tumame na ko sa kato. Baka pinapinato iki. Baka pinapinato iki. Which is how let's have that sana. What is it? Praise the Lord. Siya kasantungan ni baka nanangutan na brother para. Sa ito na mo ba? Aba na. Let's get God's business to be done. Yes. Well, ito ay kaya ulit ng pulisya. Ito na tulaw na biwalot ay katulot na kimina. May nabuwa, may na-resumes. Ano ba ni siya? Duli ito ikya. O sa lautan pinag-message. Sa kanito ito po na. Entua etiwike. Praise the Lord. Na kasarana whether kama na bunida. Praise the Lord. I want you to come here. She couldn't hold her tears. Sorry, the man of war. Carry me also. Because that time, okay, come with mama. You don't need to. God is in control of everything. You just say to Klau ko na bigyan na naman tayo ko. Si manitay te bati ang mga tao ni lako. Si manibata pa na report ni bunway ito ko na ko. Never set your mind there. Kau terima mana ngubah kasama kina report zake zimkake. Kesarao Bwana kalo. Praise the Lord. Bebukinda na mawai mewaini. Kesarao Bwana kalo na ile watu ni ndo bala kini karuana. Bwana kalo kwa kuna. Bwana kalo kwa maisere ndati. Bwana kalo kwa rai makao kama kile msinga tamu mola kwa mama. Mungu ile kwa we are serving a God that he can do miracles. If you can believe that God can do miracles, then you are
you're not believing God. You're not believing God. May God help us this morning. You need to believe that God can do miracles. First thing. He's a miracle working God. Mosaba kantina tinata nisaba mana nakalo material. And ya emendeni na alo malumu mendari beter be kabalo na mataka binani ko sabato to sarbe ke na mataka binani ko praise the Lord yana buni no dale so da samole to make na mataka binani ko praise the Lord na babo tani para masate ke bume it got slipped yo na la na wasi ko lambo yo na la na tinikadiwa wala usana wasi rosa na bu praise the Lord. Let them know what man what can give you some asala kutani meke apa parama kina bono kina deba asala itiko na mali kete saki siri asati wa bulan meke na saka apa parama na buku sera na watina sangane na lasu praise the Lord na lasu sala ida ko praise the Lord asatala ko apeleke na tuikira ka kauti sera asala ko mai kiwi apeleke na kalo ena tandre na bogi kakaya raida ko sabukana tamata samati ena buku niele wa ko sakauta ni sawatina na tamata tani ko ya asa to talo mo tani ko sala ila suwa le parama isa sena tani kira ni bambota yo ko sera ni balbini yo sera ni balbini sala ila suwa le apeleke gore na ngani kila sonano among the bamboo we can probably some things you've been going for so long your face seems to be slipping away sati you want to bamboo that is and they would think that you want marwa I want to remind this morning encourage yourself to bring back that faith amen to the other missionary to know that to you may lose your job you may lose your family you lose your dad or your mom, you may lose your loved ones, you may lose everything. But let me remind you, to know never lose your faith in God. No matter remind us Nikalo, erawa ni nakawa ito nakana matanga. Okoe erawata ba binaka na matanga na. Do you now understand? The only one to tell matanga na mali kana kena wasediwa. Oto ni lesson beke da matani ko musoma kina nonde buna. En matani sina binaka ko. Marika kena wasediwa. Praise the Lord. Indawili kana maji kana kena wasediwa ndio mwale somo maana kile tinikaliwa. Praise the Lord. Sanga iboso kokoya kakaya aitama tamata senge brongota adhabu na kena nende digo kikemdo adhabu na kena nende boso kikemdo kauti koya mewe yao. Praise the Lord. Asakoto kama mewe koya yani sarete kwa koya sampita la kasara maina yao asambale kena soso kwa kabatongi totongi katumbo la kibuso asataroma na tamana kokoya sapaka ebe kena nende ni satobi koya na kaoko asakaya ni sangonina asambiti kwa babunga kina buka wala kina wata na meba matea iya kebakako ni sarawate ntuaka mondilo manikira umai kabukikira sange kabo ko chisu kebakako sababu tarawa sa rawa na kake na bwa sa vaka bauta. Let me read it again. Let me read it again. Sange kabo ko chisu kebakako sa vaka bauta rawa sa rawa na kake na bwa sa bauta. Roso kabasa itambala kwa saudi na tomo na tamani mwana kakaya iya kebaka waina matana kemuni na turana au sa vaka bauta nibukia na nukutawa bauta. Praise the Lord. Ya ni sarete
Eda ko chisu sa dini ba tamay na leo bunga sa puno da na yalo bela bela kakabwa na yalo ngalo ka dini ba au sa baro tabi ko mola ko tan mai ba kamu kaku ni to rumatali asa gomolo ka bita bita la ba le usage la bakani asa bakani do sa mati ko koya asa ka kine leo bunga sa mati ko koya asa tawro na lengana ko chisu ka bantu dia take asa ngai tu mai. Praise the Lord. Ia ni saduru kina bala ko kwa sa tarelo ko ko ni sepe ya na buni dawa kitu sa seni ba sepe ta kwa ta ni rokina asa ka bi ko kwa o ilo ba kawo era sa sena ni ba sepe tani wale sa raonga ena au masu kina dawa masu kina ni tu kuna mana yo tala na lolo me da so ko lo tu na lolo itu kuni na masu edaka mwana na masu. Praise the Lord. Ya singi Tuhan italanoa. Ya singi Tuhan kami bakataka tunga. Eba bola tabuti mana kai tukunitimo. Praise the Lord. But the nikileti go sona ibaru. Esanga ndi bisa nakina na kau wanu wakina masu. You know some things that we go through. Praise the Lord. It really needs us to get down there. It really wants us that we need to. Kotu ni tuko na alumolo. Amen. Ena kira di bawah malu-malu tengah ni sa, no selalu malu sana na bahaya mo sana automatically lagi itu sana tiup produce tamai bahalu nabi kabaya lo nak kalau kena lo tak, menda kan nabi kira tu nama tak binari kuah ni kalau era wanita kaba itu anak kan mata ni kuah kesaran sere kan nama ni kuah praise the Lord kita kira kan itu sehingga kita bina kata lalu benda ewa tu ya, amen. Mesti tak kata boleh lalu benda itu betul orang Etoto patetiko. Praise the Lord. Yang autangin taga na respond na turanga ko. Praise the Lord. Turanga o sababo ta ningai bukia talenga na nongu tapalo. Na mataga binana ni kuwa ni hopuloi. Na nondarubula ni bambota, na nondarubula ni reda na kaluna mataga ni kuwa mebeso ta. We need a humility. Praise the Lord. We need to be humble. Restota kile sumai na bikaya na kaya yale tu na mula ni baro rote na mula ni logo na mata binani ko kapaka usi amen ndaro pa ko na mata ni ko me tipa ki na mata ni ala na mata ni singa dei tai ni kalo era wani la ka wetu na ke sa raw mata na bua me bati bana wasata mutamu ta usubira na isile au sene ba au sene ba kata na kuro ta bana basaka ni ugo me baleta na bose era ni ba tumbura na kalu na kuya era ni nakaba na kalu ito na kan matamu sa watu ya na no te bagaro ni ba bota eta sene ni tau ta ka na reta o ke ta ba era hallelujah but without faith praise the Lord o ke ta in the sabon bota we walk by faith never by sight. That's the thing with us this morning. May God help us this morning. And I'm not ni singa ni tai. O mo yusu makasi o yusu rati mo na mata ni kuwa. Ni kalo erawan kagenda. Zama hindi ko na mata. Zama hindi ko na mata ni kuwa. You have sickness there with you. You have something in your mind right now. O binakata ni tapa. Menda zakabe doon ka na mata ni singa. Let us all bow humbly in the presence of God. Do not quiet. Humble yourselves. Humble yourselves. Humble yourselves. Humble yourselves. He will. Kwani bila bidii. Kwani nitakusoma na bila bidii. Waraka. Unaweruka bila tunataka nikloa mataifa. I want you to close your eyes. Let's close our eyes. I saw there was something that comes up to me for us to do as a church this morning. I want everyone, bring your kids, bring everyone, come to the altar. Just come. God can do something with your situation, with your life. I want you to come in and don't worry that I'm not going to go. Or that the sound of the get it. Or that the main take it to get it. Okay, and I want you to bring your kids. I want you to come on. Come on. Kami suruh kita mandar bulan matahari ko. Kami kira man tamat ni kalau na kay tinetuwi kita matahari siya. Yo man tamat suruh ko to man no mulaga, ko to man no ngangane, ko to man kay ko sa kiretiko, ko to man no matubale.
Amen. Kalau was ikan ikan sabi ada kamu koya. Be kali le mungkin non bula. Amen. Ada we ko ngada bacik. Lama sampai bagi tiba dan non bula. Kau tamai. Hallelujah. Amen. Na most kaya tamu ko tarang ya para kina. It's a rhetorical question. Is there anything too hard for the Lord? That's a rhetorical question. Rhetorical question meaning the answer is obvious. It's known. It's well known. E kilako e programa na saudi taro ya. E kilako sera na saudi taro ya. Urimu kila na saudi taro ya. There's nothing that's too difficult for the Lord. Now, there has been a sore thing in your side. Hallelujah. Hallelujah. I know that you believe. There's nothing too difficult to that belief. Hallelujah. God operates in the miracle, in the supernatural. There's nothing that is too difficult. But if you believe, nothing is too difficult for you. What is happening in your life? Hallelujah. That thing will go away. Amen. Hallelujah. Someone that you believe. I believe.